Iri joro rishira ku itariki 30 Kamena ikanyabayonga aba FARDC binjiye nk'abacengezi baza basanganira aba FDLR bari barahungiye mu ndake bagaba ibitero bikomeye ku ngabo za M23. Nanone kandi ku rundi ruhande umuhuza bikorwa w'ihurira Alliance Forever Congo Corneille Nangaa yasabye abaturage ba Republika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'ingabo z'iki gihugu guhuza imbaraga n'ihurira yoboye bakirukana ku butegetsi President Antoine Tshisekedi. Mwabyumvise rero ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politika na diplomasi. Bana natwe kandi subscribe no kuri buto y'umutuku ukora no kunzogera tubane mu nkuru zikomeye kandi zigezweho. Nguhaye ikaze. Ikanyabayonga imirwano ikomeye yubuye nyuma y'itegeko ryaturutse Kinshasa rishira igitutu ku ngabo za leta FARDC ngo bakuri intare za Sarambwe Ikanyabayonga. Ikaba ari imirwano yongeye kubura mu duce dutandukanye nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa M23 wavuze ko imirwano ikomeye ikomeje kubera mu duce dutandukanye, ariko ko bakomeje kwirwanaho ko nta gace na kamwe bagomba kuvamo, ahubwo ko bakomeje gukora iyo bwabaga ngo bafatane n'utundi duce. Yakomeje yizeza abaturage ko nta kizahungabanya umutekano wabo mu duce M23 yamaze gufata. Ni mu gihe Corneille Nangaa yahamagariye abanyekongo gufatanya na AFC kwirukana Felix Antoine Tshisekedi. Mu ijambo rikomeye ryaritegerezanyijwe amatsiko, Corneille Nangaa yasabye abaturage ba Republika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'ingabo z'iki gihugu guhuza imbaraga n'ihurira yoboye bakirukana ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ibyo yabivuze mu kiganiro yagize ku banyekongo kuri uyu wa gatandatu tariki 29 Kamena. Ni ijambo yavuze mbere y'umunsi umwe ngo Republika ya Demokarasi ya Congo yizize imyaka 64 ishize bahawe ubwigenge n'Ababiligi. Bwana Nangaa yibukije ko kuva muri 2019 ubwo Tshisekedi yageraga ku butegetsi nta na rimwe ingabo za Republika ya Demokarasi ya Congo zirakora karasisi mu rwego rwo kwizihiza uyu munsi. Uyu mugabo wigeze kuba perezida wa komisiyo y'amatora muri RDC ahubwo yashinjije Tshisekedi gusanya igisirikare cya Congo, kugicamo ibice, kukizanamo itonesha ndetse no kugica intege. Nangaa yavuze ko kuri ubu Tshisekedi asigaye azamura mu ntera abajenerali bahuje ubwoko, akaba ari n'abahinyenyeri bonyine. Ibyo avuga ko binyuranyije n'ingingo ya 188 n'iya 189 y'itegeko nshinga rya Republika ya Demokarasi ya Congo. Uyu mugabo mu ijambo rye yavuze ko Tshisekedi yagambaniye abanyekongo, anashimangira ko ari cyo gihe cyo kumwirukana ku butegetsi. Mu magambo ye yagize ati, igihe kirageze ngo tugire icyo dukora, tubona Chilombo nk'uwatengushye Republika ya Demokarasi ya Congo, uwatumye igihugu cyacu kiba ikinyantege nke ndetse akanagurisha ubusugire bwacu binyuze mu guca intege inzego zacyo za gisirikare ndetse n'iz'umutekano. Irihutirwa cyane ngo dushyire iherezo kuri ubu butegetsi budindiza iterambere ry'igihugu cyacu. Igihe kirageze ngo tubitinyuke hanyuma tubirwanire. Tugomba kurwanya ubu butegetsi bw'abanyarugomo, ibisambo, abanyereza umutungo w'igihugu ndetse n'ababeshya uruharwa babyinagaza abaturage bacu. Uyu mugabo kandi yagaragaje ko Tshisekedi ari gashoza ntambara mu karere k'ibiyaga bigari, ngo nyuma yo kumushinja gukorana n'imitwe nka FDLR, ibirenze ibyo akaba yarafashe ingabo z'ibihugu nk'u Burundi ndetse n'iza SADC akazambika impuzankano z'igisirikare cya Congo. Mu gukomeza kugaragaza intege nke za Tshisekedi, Nangaa yavuze ko kandi ko ari we perezida wa Republika ya Demokarasi ya Congo ucungirwa umutekano n'abacancuro b'abazungu. Ibyatumye yibaza niba yaba afite ubwoba bw'ingabo ze kandi ahora yigamba ko yazongereye ubushobozi. Yakomeje amushinja ko kandi ari we inyuma y'ubwicanyi bukorerwa abanyekongo bo mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu nka Goma, Beni, Lubero na Ituri. Ikindi akaba yaratumye RDC yisanga mu bihugu bikennye kurusha ibindi ku isi. Nangaa wahamagariye ingabo za Congo guhuza amaboko na AFC yashinjije Tshisekedi gushaka kwigira nk'umwami wa Congo kuko akikijwe n'ubutegetsi n'abarimo nyina n'abavandimwe be, babyara be ndetse n'inshuti ze za hafi. Ku rundi ruhande kandi
noneho bibaye inkuru mbi ku gisirikare cya FARDC kongera gusubiranamo bwa kabiri biragaragaza ko bemeye gutsindwa. Aba wazarendo bamaramaje ngo barashaka kwica Chikwe Chitambwe. Nibikomejwe kwibaza n'impuguke mu bya politike zibaza niba wazarendo iri bushobore kunoza uwo mugambi wo gufata Chikwe Chitambwe cyangwa biraba mu magambo gusa. Turaje tubirebere hamwe. Nanone kandi ku rundi ruhande igiseba ni cyinshi kuri Prime Minister wa RDC warumaze iminsi mikibarirwa ku ntoki aheruka hafi ya Kanyabayonga yirahira hamya ko M23 igiye gutsindwa kandi ko batazigera bagirana ibiganiro n'uyu mutwe w'iterabwoba ngo wa M23. Mwabyumvise rero, twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Bana natwe kandi subscribe ni kuri buto mutuku uko no kunzogera tubashe kubana mu makuru atandukanye tubagezaho. Nguhaye ikaze. Aba wazarendo bakamejeje ngo barashaka kwica Chikwe Chitambwe. Ubu bakaba bamaze kugota hoteli arimo i Butembo, bikaba bivugwa ko iyo nyubako irimo iyo hoteli bayirasheho. Nanone intare za Sarambwe ngo nagusubira inyuma. Imirwano ikaba yakomereje Kirumba na Butembo, ngo ubu hakaba hari imirwano ikaze. Gusa M23 yemeje ko ishaka kubohoza aka gace ka Butembo, ubundi Goma gahita ijya mu maboko ya M23 nk'uko abaturage batuye i Butembo bifuza ko M23 yabafasha kubacungira umutekano. Gusa urufaya rw'amasasu ni rwose rukaba rwambikanye muri Butembo na Kibumba. I Butembo hakaba hari imirwano yo gusubiranamo kuba wazarendo na FARDC, mu gihe Kibumba M23 ikaba ariyo irimo kwirukana inkozi z'ibibi za FARDC. None kandi ku rundi ruhande, nyuma y'uko Prime Minister wa RDC Suminwa Judith aherutse hafi ya Kanyabayonga yarirahiye ahamya ko M23 igiye gutsindwa kandi ko batazigera bagirana ibiganiro na M23, yakomeje yita ko ari umutwe w'iterabwoba. Uyu mugore yarongeye avuga ko u Rwanda ruzahabwa isomo rutazibagirwa. Gusa nyuma y'amagambo ye yuzuye uburakari n'agasuzuguro, intare za Sarambwe zamweretse isomo. Hari hashize ibyumweru bitatu mu gace ka Kanyabayonga haberamo imirwano ikomeye. Gusa ku munsi w'ejo intare za Sarambwe zaraye zegukanya aka gace kose, zirukanya amabaza rendo na FARDC n'abacancuro bafatanyije batwira imishwaro bariruka. Aka gace ubu kakaba kari mu maboko y'intare za Sarambwe, aho zikomeje kwereka igihandro leta ya Kongo zikomeza urugamba rwo gufata n'utundi duce tukiri mu maboko ya FARDC. Bikaba bikomeje kwibazwa nimba M23 yarabananiye. Gute leta ya Kongo ikomeje kwitwaza u Rwanda ivuga ko ishaka kurutera kandi n'intare za Sarambwe zarabananiye. Nanone kandi ku rundi ruhande, ni ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko intare za Sarambwe zigaruriye umujyi wose wa Kanyabayonga, nyuma y'uko zirukanye ku mutuno ihuriro ry'ingabo za RDC muri uwo mujyi, byamaze kwemezwa ko ibisasu byatewe i Kanyabayonga byishe abasivile benshi bikanakomeretsa abandi batari bake. Si ibyo gusa kandi turanyarukira no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC, ahabereye ikiganiro cyahuzaga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Biden na Trump wahoze ari perezida wa Amerika. Kikaba ari ikiganiro cyaranzwe n'ubushamirane bushaririye cyane. Reka turamburane izi page z'amakuru akomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Bana natwe kandi subscribe ni kuri buto mutuku ukora no kunzogera kugira ngo ubashe kubana natwe muri update zitandukanye tukugezaho umunsi ku wundi. Nguhaye ikaze. Ibisasu byatewe i Kanyabayonga byishe abasivile benshi bikomeretsa abandi batari bake. Ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo, aho ingabo za M23 zirukanaga abasirikare ba FARDC nabo bafatanyije muri uyu mujyi wa Kanyabayonga. Abaturage bakaba bakuye imishwaro nyuma y'uko iki gitero nacyo cyabagezeho, bagakwira imishwaro bakava muri ako gace. Aya makuru avuga ko ibi bisasu byishe abantu bagera kuri 5, abandi benshi batavuzwe umubare barakomereka. Amakuru yatanzwe n'uruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa avuga ko biriya bisasu byatewe n'ingabo z'umutwe wa M23 waruhanganye n'ingabo zirwanira leta ya Perezida Felix Tshisekedi. Ni mu gihe amakuru avuga n'abaturage baturiye ibyo bice avuga ko biriya bisasu byatewe n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo.
nyuma y'uko intare za Sarambwe zigaruriye agace k'Akanyabayonga zahumurije abaturage bari bagize ubwoba bw'ibitero byari bigabwe hafi aho, zibaha icyizere ko ntacyo bazaba, ko zihari ku bwabo. Ku rundi ruhande i Washington DC habaye ikiganiro mpaka cyahuje Perezida Biden na Trump. Mu ijoro ryo kuwa kane rishira kuwa gatanu, Perezida wa Amerika Joe Biden na Donald Trump wahoze ari perezida muri icyo gihugu bahuriye mu kiganiro mpaka cyaranzwe n'ubushamirane kuva rugikubita. Impaka z'aba bategetsi bakaba n'abakandida mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka zibanze ku ngingo z'ubukungu, ububanyi n'amahanga, uburenganzira bwo gukuramo inda ndetse n'ibijyanye n'abimukira bambuka umupaka n'aba-Mexique binjira muri Amerika. Iki kiganiro mpaka cyatambukaga kuri televiziyo kirimo kuba cyabereye muri studio ya televiziyo ya CNN mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia. Donald Trump akaba yarashinjije Biden gusubiza inyuma ubukungu bw'iki gihugu. Mu magambo ya Biden yagize ati, tumeze nk'igihugu gikennye cyane ku isi kandi ibyo bidukoze isoni, ntitucyubashwe namba, batubona nk'ibicucu. Joe Biden mu gusubiza Donald Trump yabanje kumureba igitsure kirimo uburakari bwinshi, maze agira ati, uyu niwe mu perezida wa mbere mubi wabayeho mu mateka ya Amerika, uyu muntu nasobanukiwe na busa demokarasi ya Amerika. Ni mu gihe mu minsi ishize Trump yanenze imyiteguro ya Biden ku bijyanye n'ikiganiro mpaka, ndetse avuga ko bizasaba ko abanza guterwa imiti na muganga ngo abashe kurangiza iminota 90 y'ikiganiro.